sungguh serasi. Yang tiada bedanya bagaikan dewa dewi saling menyintai, saling menyintai, saling menyayangi. siapa yang takkan bangga punya istri jelita bagai seorang dewi dari kayangan. Siapa yang takkan bangga punya suami gagah bagai seorang dewa dari kayangan. Siapa yang takkan bangga.
Ayah laugat.
dipersilahkan kepada ikutan Rudi agar dapat menggendong bayi. Untuk membawa kelapa di sini dipercayakan kepada Ari. Untuk membawa minyak wangi dipercayakan kepada Alar. Untuk kembang telur dipercayakan kepada Iswanto. Bagi yang sudah mendapatkan tugas maupun amanah daripada keluarga besar agar dapat memasuki ruangan yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kepada yang kami hormati para sesepuh bini sepuh Desa Karsajaya dan sekitarnya yang sempat hadir, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, semua yang kami hormati, kepada seluruh jajaran pemerintahan Desa Karsajaya juga yang sempat hadir yang kami hormati, lupa kepada seluruh ahli famili, ahli keluarga tentunya yang sempat hadir yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat rezeki, sehingga kita masih dapat hadir di tengah-tengah keluarga daripada Adinda Fitra Effendi sekeluarga besar. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat serta salam tiada henti-hentinya selalu kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nanti-nantikan kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh yang sempat hadir yang kami hormati. Adapun acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu atas nama sekeluarga besar mengaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada hari ini, baik seluruh keluarga, ahli famili, ahli keluarga, jiran tetangga, seluruh tamu undangan tentunya yang telah sudi melangkahkan kaki ke kediaman ini guna untuk turut bersama-sama berbahagia, bersyukur atas telah terlahirnya Ananda Alesha Viola Zivana Sahaja binti Fitra Effendi yang lahir beberapa minggu yang lalu, tentunya dalam keadaan sehat. Dan juga tentunya atas nama sekeluarga besar di sini kami menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam tata cara sekeluarga besar menyambut, menempatkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, atas nama sekeluarga besar tentunya kami mohon maaf yang sebesarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi hari ini sengaja kita diundang untuk hadir di tengah keluarga ini, tentunya untuk bersama-sama turut bersyukur. Inilah suatu wujud syukur daripada Adinda Fitra sekeluarga besar yang telah dikaruniai seorang putri yang alhamdulillah cukup ini putra, ada juga putri, jadi putra dan putri, alhamdulillah syukur. Jadi pada hari ini putri beliau yang barusan saja dilahirkan ini akan diakikoh ataupun sudah diakikoh oleh sekeluarga besar, dan sekaligus pada hari ini kita untuk mendoakan daripada putri beliau ini semoga kelak menjadi anak yang soleha,
anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu acara pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan hadiah Fatihah yang insya Allah nanti akan dikholifahi oleh beliau Bapak Ustadz Rudi, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Berjanji ataupun marhaba yang insya Allah nanti akan dikholifahi oleh beliau Bapak Marli ataupun Bapak Sekdes, dan dilanjutkan dengan doa nanti akan dikholifahi oleh beliau yaitu Bapak Ajis. Karena waktu sudah menginjak siang, marilah acara demi acara pada pagi menjelang siang hari ini kita laksanakan bersama-sama. Untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan, kita baca dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Namun marilah kita sebelumnya bersama-sama untuk membaca istighfar, dilanjutkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, baru kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu acara inti. Acara inti yang pertama yaitu pembacaan hadiah Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Berjanji dan juga dengan doa. Maka dari itu kepada Bapak Ustadz Rudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Aniskurli wali walidaika wa ilayyal masyir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu maulidin yuladu alal fitrah. Amma ba'du. Pada bapak-bapak jamaah Al-Berjanji yang saya hormati, langsung saja marilah kita awali dengan membaca syahadat 1 kali dan istighfarnya 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Ghafurur Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi waswaji walil baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى خضرة هون من الأنبياء والشهداء والصالحين والشبت والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين الملشين وجميع الملائكة المؤمنين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغاربها وبرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة. ونخص خصوصا إلى روح المرحوم Bapak Tamha bin Jema'in, thumma ila ruhi Idris bin Putra, thumma ila ruhi Sahyun binti Pahit, thumma ila ruhi Sedin bin Jema'in, thumma ila ruhi Bashir bin Puting. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi Pait bin Adam, thumma ila ruhi Barona binti Abdul Manaf, thumma ila ruhi Siti Rahmah binti Adam, thumma ila ruhi Firdaus bin Idris, thumma ila ruhi Aisyah binti Fitra. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhususan ila jasadi nawaihima walidayhi al-aqiqati li syar'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jasadin walidin Alisa Fiora Zifana Sahaja binti Bapak Fitra Effendi. Allahumma jangal walidiha ahlil ilmi ahlil khair wal istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khususan mu'alifin fi hadhil kitab al-Barjah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ارفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي وارضى عن السلالات. يا ربي وارضى عن يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا ترجانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه. يا ربي صل يا ربي صل على محمد. يا ربي
صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي يا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تشاء يا ربي تسنى بنوره يا ربي حمدا يا ربي حمدنا وأمانا يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي واسكن يا ربي واسكن الشهادة يا ربي أجر يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزق يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حدنا يا ربي زدنا بسعادة يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي واسلي يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي واغفي يا ربي واغفي كل مذنب يا ربي نختم يا ربي نختم بالمصطفى يا ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Muhammad. Ya Rabbi salli Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji, adafata yaji radal alamin. Ya judi wal karamin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji, adafata yaji radal alamin. Ya uhailal judi wal karamin. Nanu jiranum bidhal haramin, haramin lisani wal hasani. Nanu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji, adafata yaji radal alamin. ya uhailal judi wal karami. وبآيات القرآن العلوم فتائي فينا قلواني نعرف البدء وتعرفنا والصفا والبيت يعلمنا. يا رسول الله، salamun alaik. Fi asyani wa dara
العالمين يا أهل الجود والكرم اللهم صل على محمد يا رسول الله سلام عليك يا ربي أساني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ساني ودرجي الفتى يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم الفتى يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم ولنا الخير لنا من أبوه وعلي المنتظر حسابه وإلى سبطين ننتسبه نسب من فيه من دغاني ولنا خير لنا من أبوه وعلي المنتظر حسابه وإلى سبطين ننتسبه نسب من فيه من دغاني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أساني ودرجي حبك يا جيران العالمين يا أول الجود والكرم حبك يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم تميم من بده والله منه سادة بدوركم وبهذا الوافي قد وصفوا بقديم الدار والزمان تميم من بده والله منه سادة بدوركم وبهذا الوافي قد وصفوا بقديم الدهر والزمان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان ودرجي يا رسول الله سلام عليك لودرجي الفتى يا جيران العالمين أهل الجود والكرم الفتى يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم مثل زين العابدين عالي وابنه البكر خير والي والإمام الصادق الهافل وعلي ذي العلا اليقين مثل زين العابدين عالي وابنه البكر خير والي والإمام الصادق الحافل ولي ذي العلا اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفا جيرة العالم يا أول الجود والكرم أنت يا جيران العالمين والجود والكرم اللهم صل على محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم ارفع يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم غير الله ما قصدوا وعلى القرآن في قراني على بيت المصطفى دوري هم أمان الأرض فداكيري يا رسول الله أمان علي يا ربي أساني ودرجي عطفة يا جيران العالم يا ويل الجود والكرم والسفين للنجاة إذا حفظ من طوفان كل أذى فارجو بها لم تكن كذا وعد الشم بالله أستعين يا رسول الله سلام عليك عساني ودرجي عطفة يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم اللهم صل على محمد